clear tu te chibai ule Assam ne naram ri boina wangin vaireng te le sai hapuya te police tan mun buat sayin October ni somni le pakwa khan natlang nayani a Assam lama tanga lir theiron lut tur po danalani tuntum chu kanram ri lambo ruak le thilom dan kal zel hi thlir ho teng u Kachar DC hova Assam ADDI DGP ten sai hapui vi bompo na mun anon tlo tum khan ADDI DGP in ram ria sipai te chu darkar somni le palit chunga anin nu kir lawani chuan sipai tam tak tiratum ti asoya atul chuan inka mai pu angai tur thu soin Mizo police lately zet ron da an ne hle tur thu te soya chutianga vawna chu chang le tin ram ria Mizoram sipai duty na hmuna khotlang mi puiten natlangin duty post tur mun rang ranga an siam sakta ni hemi chungchang hen vaireng te joint VC bultumin NGO rang te chu SDOC conference hall meeting nein ram ria IR duty te tan mun tur siamin khotlang huapin natlang nei ni se antia vaireng te VC1 te vaireng te auto stand thanga natlangin VC2 3 le 4 te sai hapui vi lama natlangin an liam thlabok information mai ka avin natlang nei tur thu hi puan ani a sai hapui vi lama hian vaireng te ba ka phainom le sai hapui vi te nen mi zaruk vel bor natlang an chuak khom ni in thudon na chuan a soi vaireng te auto stand thlang le a che vel mun rang sipai te position lak na tur le anral ven na tur te siam sakin JCB mangin treng khurpo engimozat layani a heti lai hian Assam lam hian an soi anga malak na ero chanchin la khom chung hi chuan an laron nei lo an soya tanga darkar somni pali chu October ni somni pakua chonhodar ni vel tur khani om takani Assam ADDI DGP in heti anga Mizoram police ho tu ti avo na hi asoi lo thu aphale ni in official then khat chuan an soi bok amuna om chil tu scholarship SP puwanlal fakaral te chuan Assam sipai hi in kap tura an lo lana an lo ka pani phot chuan chan let nge yan tum thu soin an ni kap tur hian sipai pon om thanem tok ti soi bok ni in vaireng te LPS palai chuan a soya sai hapui via hian police za chuang zet an om mek bok ne thudon ani ramri chungchanga hian home minister hovin mipoimo ten thu khom ve ngal boka Mizoram sarkar po hian ram ria IR te nu kir tumri lo ni inalang October ni somni pariat khan ramri chungchanga central OMA CEC thut khom man mo neyania meeting chuan Mizoram le Assam ramri boina kal zela boruak mon om to tura angai ilayen Assam sarkar in boruak thalo hring chuak theizonga ma ala chun zom zel chu andem tak zetian soya Mizoram mi puite hian kan pi le putin kumsang khat le zariat somsari panga ramri an lo sa chhuat to sa hi kan pom dan le kan din na ala ni rengani anti October ni somni pakwa tlaida rukle chanveya Union Home Secretary in Mizoram le Assam State Chief Secretary biak mu theina manga akom tura kan din mun chiang takatar lan ni se Mizoram chunga Assam lam me engemozat khosamek kan nei te him na po central sarkar in ngai to se ti in Mizomi puiten ram ria kan pom hi din puitla turin sarkar hi kan phutani ti in COMA chuan thu chuan siam CEC thut khom man moina rel angin ramri boina mun vaireng te le sai hapui vi te tlo turin pu Fabian lalfak uma treasurer pu ar lal ngeta CEC pu Peter chakchuak CEC le puke dar than tlonga CEC te chu October ni somni pakwa a vaireng ten pan ngal bok COVID-19 wanga kan boimek lain diglo taka kan ram min lu sak tu ten kanom hle lai men ron ti buaya kan thlam min hal saka kan thlai an sam chia COVID-19 wanga duty sai hapui via kan police te an ron ti boi boka an duty na an ron thiata vaireng te daya kan police lungin an tong boka vaireng te khotlang tang rual in huaisen takin an leta vaireng te khotlang in pek na hi aro pui leni kan ram boruak om dan thirin nung tol le zonga om mai lo turin le mizo te chu kan ram le nam chan tura in pum khat hle tura du thu MZP president vanlalta na chuan soi October ni somni pariata Assam police te chu sai hapui via an lokala kan police te in nuk dok turin an ron vo le a chumi nu loka economic blockade min nei khum zui le a
he thil hi mizo mi pui min tham lo na le za lo na hani chiang maya voitam takkan do a tun tum chu ado tu atang to lovin tunang zela min zuam zui zel lo nan zoram mi pui te kan tran rol atul ta hle mai kan ram nei chun hum him tur hian party soilova kan tran rol thiam atul ta nakina ram ri chung changa kan boi zui zel lo nan final khen pui lo lo atul ta ni inalang ati a soizel na MZP president chuan kalkong an honma chuan kan sarkar ho tu te po hian in biak na nei pui ri lo sela Manipur Tripura le Myanmar lama tangin kan mamo lak lu dan tur dap nga lela kachar area vela Bangladeshi illegal migrant ho mai khu kan ngamani ti lan tir ve hun ta ang pathian nung engkim ti theiring tu kan nia kan pathian hi awila onang kan lal kan pathian ni mingro pui berse ima kan lo kunin kan dil ngai thang che chung lam le pon lam mel ma in do na thleng ma se ne zel turin min puila ro min rel sakang che kan ti thin kha atibok phai nuam VC le OIMA joint meeting chuan October ni somni le pakwa khan ramri buai chungchanga thu chua an siama an thu chua chuan hetiang hian an ziak pakhatna kan ramri buai chungchanga hian emergency thila thalai te che chua angai thut po che chuak mai thei tura inral ring vek tura hriat tir kan nia hetiang thila hian VCPMO OIMA president te in beronin order hi chua thina ni ang pani na ramri buai den chena kan village area chunga namdang omteri grab lo ni se thamuang taka an om thei jok nan ma lak ni se pathumna ramri buai awanga che chu atul thutani poa che chu pui mai thei turin mani inven na tur man ruwa hriam rhei thei ang anga loin ma khuani se palina kan khothen om sai ha pui vi atanga ramri buai awanga kan khot chunga lo tlan lut anom chuan kan thei anga lo thlamuan le lo chom dol ni se kan in ven dan tur thu chua kan siama wang hian mi puite chi ai lo turin kan in nge ne ti in Phainom Village Council Secretary Lalrong Bolan minga sign nanani October ni somni le pakwa tlaida rukle chan ve khan Assam le Mizoram ramri chungchanga Union Home Secretary Mr Ajay Kumar Bala Hovin Mizoram Chief Secretary Pulalnun Moya Chuaw Ngau le Assam Chief Secretary Mr Kumar Sanjay Krishna ten video conference kaltlangin meeting annaya he meeting a hian Assam le Mizoram in kalpo na kongpui dan chungchang le ramri vela boina sausang mek ti top chungchang an soi ho Assam sarkar le Home Ministry ten ramri boina muna police da te withdraw ngal ni se tia rotna chu Chief Secretary Pulalnun Moya chuan Assam lama tanga ramri rula cheng mi puite nasataka ti thlabar zonga malak ani thina wanga mi puite thlamuan tura police tlem te da mayan ni thu soin tun din huna chuan Mizoram police te hi ramri boina atanga nu do aremlo ti asoya ramri boina huna Assam lama tanga senior officer kalten helai huna duty official le police junior zok te anvo thin hi adik lo hle ni ti soin ti to lo se ti in rotna siam bok Assam lamen joint secretary hova meeting at hutluk na te anzom nga lain Mizoram in engma antivelo tia an soichu Chief Secretary Pulalnun Moya chuan meeting arem ti angin October ni som pasaria boina thlen nuwa Lailapur bula Mizoram Police Section ni da te chu varing telama nu kirani to thuina changa Assam le Mizoram in kara thu in chu rang te soi hawani nuin Assam Chief Secretary chuan Mizoram mamo phurtu motor dan te antlan le vat theina na mala tura Silchar DC instruction a pek thua soi October ni som thuma hi chuan traffic hi mumal taka chehman tura abei sei thua soi ani video conferencing a hian Deputy Commissioner te hriat puina lofa officer ten ramri boina mun hi to lo ni se antia Deputy Commissioner ten regular takin meeting nei thin se tin an rel bok October ni som ni le pakozan zandar som pakhat khan vareng te modda officer Mizoram Oil Tanker Drivers Association member emergency meeting nei ni veboka Mizoram chung mun ranga Assam lam motor dan chu chhuat thak alo ni tamai chu thunei tu te hna chhuat ri lo tura an du thu soin kan Mizo pui tanker driver tele khwalchin tang khang te minron chhuat sak lo chuan heng motor te po hi chhuat ve mai ri lo tura an du thuan soi Mizo tanker driver te himdam taka Mizoram anron thlen ma lo chuan keini
Mizoram Oil Tanker Driver Association te chuan Mizoram mamo oil phur turin Manipur emo Tripura emo an kal don lo thu an soibok